Evo, hvala lijepa što ste došli. Možemo sada početi sa promocijom knjige. Trajat će jedno sat vremena predstavljanje, poslije će biti komunikacija, pitanje. Uvodnu riječ će imati profesor dr. Tomislav Sunić, nakon toga dr. Milan Košuta, psihijatar, i na kraju ću ja nešto komentirati i govoriti. Evo, da odmah počnemo, da ne odugovlačimo. Dajem riječ gospodinu Suniću. Molim vas, evo, gospodine. Hvala lijepa, Marko. Dobro večer, dame i gospodo, dobro večer, poštovane kolege. Ja bih htio prvo, zato što mi je uža struka isto jezici, pogotovo politički jezici, htio bih neke pojmove raščistiti koji su vezani za ovu knjigu i htio bih par riječi kazati i o različitom izražaju i formama koje autor koristi u svojem dnevniku. I nakon toga bih par riječi kazao, prvo pohvalno, logično, a onda neke kritičke stvari glede same poruke autora u svojoj prozi. Ja vjerujem da mi neće više trebati od 15-16 minuta, jer želim se ipak držati reda, ne bih htio ići u epske širine, tako da pretpostavljam da imate i vi neka pitanja nakon toga i još jedan put hvala što ste došli. Ovu knjigu bi grubo mogli staviti u logičnu prozu, jer književnost se dijeli na prozu i na poeziju, i to je, konkretno mogli bi reći da je ona ima okvir dnevnika. I logično, čim govorimo o dnevnicima, to moramo malo ići u teoriju i kazati, oprostite, čujete me, ima različitih vrsta dnevnika, ima političkih dnevnika, ima ratnih dnevnika, ima zatvorskih dnevnika, evo konkretno tu je naš Marko koji na neki način upravo u toj svojoj knjizi prikazuje jedan zatvorski dnevnik. Onda imamo i ljubavnih dnevnika, imam cijelu jednu tipologiju, tu iznosim čisto za pučkoškolske svrhe, ako smijem tako reći. Onda imamo i sentimentalne dnevnike, pa konačno svi smo mi nekada kao pučkoškolci i srednjoškolci pisali ljubavne dnevnike. Svaki dnevnik ima isključivo autobiografsku crtu. Čujete me, gospodine, dobro? Autobiografsku crtu, to znači konkretno da autor sebe stavlja i kao subjekta i kao objekta. Znači, u ovoj knjizi, koja je prilično podebela, po mom mišljenju čak malo i predebela, autor gleda svijet, svoj objektivni svijet oko sebe kroz svoju vlastitu prizmu, kroz svoje vlastite oči. I logično svako od nas tu se kritički može pitati, onako dobronamjerno kritički, da li je autor možda subjektivan, pogotovo u svojim nekim društvenim i političkim procjenama, da li je malo hipohondar politički, da li malo tu neke stvari glumi, da li neke stvari možda prenaglašava, a neke uopće ne ističe. I to je, nažalost, ne samo odmah na radost, nažalost, ne samo slučaj s ovom knjigom, tu se autor svaki čitatelj mora pitati, nego to je praktički uvijek slučaj sa bilo kojim dnevnikom. Dnevnik, pored toga, i to moram navesti, ima kronološku radnju. I zato on ima jednu izvjesnu i historijsku, odnosno na hrvatski rečeno povijesnu težinu. On nosi uvijek datum, konkretno u slučaju Markovog dnevnika, Markove knjige, točno znamo kad se radnja zbiva, nadamo se jednog dana to će biti povijesna radnja i nadamo se jednog lijepog dana, ako ne za 10, možda za 50 godina, neki gimnazijalac u Zagrebu, ako Zagreb bude još ono što sad još uvijek je, možda će tu neke interesantne stvari moći staviti u kontekste povijesne epohe. Konkretno 2013. i 2014. kad je Marko bio uhićen, odnosno kad je bio u zatvoru, odnosno u ludnici, da kažemo, otvorenim rječnikom. Ovdje, dame i gospodo, moramo razlikovati još nekih oblika tematskih što se tiče dnevnika, koji su vrlo važni. I to namjerno želim podvući. I moramo razlikovati da li je to kronika, da li je to memorija neka, da li je to putopis, da li je to ljetopis. Sjetimo se konačno i ljetopis popa Dukljana. To je prije 1000 godina kad ga je pop Dukljan pisao tu na ovim terenima dole u Dalmaciji. Logično, nije on sebe smatrao književnikom, međutim danas vi ne možete studirati hrvatsku književnost i konačno ne možete čak ni govoriti bilo o slavenskom, o gotskom ili o hrvatskom identitetu, kakav god da je, neću u to ulaziti, ako ne spominjete popa Dukljana. Znači mi danas popa Dukljana uzimamo ne samo kao kroničara, nego također kao i pisca. Ja znam da vas možda malo s tim teoretskim detaljima zamaram, ali to su bitne stvari. I ovo ovdje bi svakako naveo vrlo kratko
i tu ću se poslužiti jednom tuđicom koja je prilično učestala u francuskom govornom području, a to su riječi videosfera i grafosfera. Da je tu riječ neko u hrvatskom rječniku koristio prije 10-20 godina, neko misli pa si ti lud što mi sad tu govoriš. Međutim, ta riječ je dosta često se sad koristi u francuskim književnosti i konkretno i u političkim polemikama. I onda logično, prije nego objasnim što to znači, moram koristiti riječ blogosfera. Šta ja znam, da mi je neko rekao prije 5 godina što je blogosfera, nemam pojma što je to. Međutim, danas mi moramo prihvatiti tu kao činjenicu i prihvatiti tu tuđicu blogosfera, jer ona izražava jedan potpuno novi način komuniciranja. I to namjerno kažem, jer upravo radi te blogosfere ili Facebook, Twitter ili kako se zove, Marko je imao teških neugodnosti. Što je vrlo jedna interesantna stvar i tu se svi mi možemo pitati. Znamo i sami kako su ljudi nekada završavali u zatvoru u bivšoj komunističkoj Jugoslaviji ili u bivšoj Čehoslovačkoj ili bivšoj Rumunjskoj, da kažem Sovjetski savez, na temelju knjige. Knjiga je praktički bila korpus delikti, na temelju knjige ljudi su išli u zatvor i zato u ruskom jeziku postoji riječ samizdat, zato su i masa disidenata pisali knjige u svom vlastitom izdanju. Zašto kažem blogosfera? Jer danas imamo jedan čudan način komunikacije gdje je doslovce videosfera požderala grafosferu, odnosno da iskoristim hrvatski rječnik. Danas je videosfera, odnosno kompjuter, ako mogu biti malo precizniji, i razni način komuniciranja putem računala putem tih vrlo kratkih poruka, potpuno pojela, potpuno uništila tvrdo ukoričenu prašnjavu knjigu. Ja možda tu malo pretjerujem, međutim činjenice, dame i gospodo, to moram priznati, pogotovo mladež, početi konačno od mog vlastitog sina, s kojim se stalno moram svađati radi toga, sve se manje i manje čitaju knjige, a sve se više i više bulji doslovce po tim kompjuterima. Koji možda i svi znamo, svi to mi koristimo, međutim, jedna je stvar imati jedan odmak, jedna je stvar pročitati jedan paragraf, barem sam par od gospodina Marka naučio na pamet, a druga je stvar prolaziti kroz jednu tsunami, da tako kažem, tsunami razno različitih informacija koje se nadovezuju jedna na drugu i koju ne samo što je drugi dan već zaboravite. Evo, jedna mala digresija, ko se sjeća Tomislava Salopeka, on je već pluskvamperfekt postao, a tragedija se desila nema ni mjesec dana. Znate na koga mislim ovog dečka dobro. Isto tako možemo kazati da blogosfera nekad u slučaju konkretno Marka može imati negativne posljedice, čak ako je dobro zamišljena i dobro predstavljena. Ja ne bih namjerno sad išao neke pravne, a pogotovo ne u političke neke rasprave, o tome možemo kasnije, o tome mi vi možete neke stvari prosvijetliti. Međutim, način komuniciranja, tu ću malu digresiju napraviti, gospodina Marka i gospodina ministra Ostojića, na neki način je preslika i njihovih karaktera i njihovih temperamenta. O Marku nećemo govoriti, ovo što samo govorimo danas, ja se ispričavam, ja mogu vrlo pozitivno od njemu neke stvari reći, neke stvari ću i kritično. Međutim, Marko je ipak jedna privatna osoba, je običan građanin. Međutim, ja ću retorički postaviti pitanje. Recimo, jedan ministar u jednoj zemlji, bilo da je to Francuska ili Njemačka ili Francuska, koji dolazi, neću reći spušta, ali koji dolazi na razinu komuniciranja sa privatnom osobom iz običnog života, na taj način, ja mislim da nije primjerno za jednu političku osobu. Bez obzira da li je ta prva osoba, konkretno u Markovom slučaju, koristila neki jezik od Janka Polić-Kamova ili možda neke prostote, to sad uopće nije bitno. Bitno je za ipak za jednu političku figuru na takvom jednom nivou da mora znati kad se smije neke stvari kazati, na koji način i na koje mjesto. Toliko moj komentar o tom detalju, međutim ja namjerno ne bih sada išao u neke velike rasprave glede toga. Kad smo već kod dnevnika, molim vas još zadnja riječ prije nego pređem na drugi dio, pa ću malo da ubrzati. Dnevnici su bitni, jer oni ipak održavaju jednu epohu. Nemamo zaboraviti, konačno je Franjo Tuđman je pisao dnevnik, Petrinjska 18, ja pretpostavljam da ste to čitali, koji je vrlo dobra slika jednog vremena iz 72. godine i koji bez dvojbe imat će puno značaja za naše školarce,
A ko zna za 10-15 godina, tako vi ne možete konačno studirati niti Tuđmanov rad i njegovu prozu ako niste bar djelomično upoznati s njegovim dnevnicima. Da ne kažem sada i Zagorka, naša književnica je pisala dnevnike i konačno i Dostojevski. Nemate književnika koji nije pisao svoje dnevnike na neki način. Ponavljam, glavna crta dnevnika je jedna visoko personalna, vrlo jedna subjektivna strana u njegove prozi i gledanje svijeta kroz njegovu prizmu. Dame i gospodo, ja sam svjestan da vrijeme teče, jako brzo vrijeme leti, tempus fugit, kako se kaže, nažalost, i mi smo sve stariji. I prvo ću par reći pohvala, moram reći, ali poslije toga ću malo neke kritičke stvari kazati. O gospodinu Marku ja obično gledam čovjeka, ako ga i ne poznam dovoljno, kroz njegovu prozu. I moram priznati, ako smo mogu vlastitu digresiju napraviti, da obično čitam autore ne zbog toga da su lijevi ili desni, nego volim gledati prvo ako imaju dobar stil. I tako mogu odmjeriti njegov temperament i možda na temelju njegovih pridjeva, na temelju hiperbola mogu vidjeti da li je, to mi može gospodin psihijatar pomoći, da li je kolerik čovjek, da li je šizofrenik, da li je melankoličan i tu se jako, jako puno može osjetiti. Koliko sam ja ocijenio njegov karakter kroz njegovu prozu, i to mogu odmah reći, to je logično moje subjektivno mišljenje, prostite, to nije apsolutno nikako stručno, fusnote mišljenje, možda će vam neki psihoanalitičar ili psiholog ili šta ja znam, psihijatar bolje to reći. Međutim, Marko je sklon jednom kulturnom pesimizmu, što je u biti po mom shvaćanju, tu smo na potpuno valnim dužinama i ajde, moram ga tu pohvaliti, ali neću previše. Ja gledam njega i kroz njegov stil, kroz njegovu sintaksu i mogu vam stvarno reći što mi se prvo dopalo u Markovoj prozi, je to što on sjajno kombinira različite forme, ono što se Francuzi kažu žanrove. Ne volim hrvatske strane riječi, volim hrvatske riječi, a ne tuđice. Znači, kombinira i dijaloge i monologe, svoje pogotovo monologe kad su njegova filozofska razmatranja, dijaloge, vrlo interesantne dijaloge, čak malo mogli bi reći u jednom blagom zagrebačkom argovu ili šatoru, vrlo blago, nema tu nekih prostih izraza, to mi se dopalo, ali prvenstveno što mi se dopalo kod Marka i njegove knjige, njegove osobne iskaznice, mogu reći ovako metaforički, je to što ne koristi tuđice. Ja sam doslovce jako osobno govorim, to u svoje ime kažem, ne volim tuđice. Ako već ljudi rabe te tuđice ili anglicizme, molim lijepo naučiti engleski kako spada i govori mi onda kako spada, a ne mi neki people must trust i šta ja znam. To me podsjeća uvijek na naše politikante i političare, bilo da su u Saboru, bili u Banskim dvorima, ili bilo da su i naši novinari ili kvazi novinari koji se vole kistiti sa resursima, sa integracijama, sa šta ja znam, malverzacijama. Ja uvijek kažem to, molim, ako postoji hrvatski izraz, barem nastojite, ako ne ide, znam, struka zahtijeva svoje. To je gospodin psihijatar, Košuta će vam isto lijepo reći. Ali ja u načelu ne volim tuđice i to mi se kod Marka najviše dopalo. Njegov stil ima pomalo ironije, pogotovo kad se nalazi u Remetincu i kad komunicira s ljudima iz doslovce različitih kulturnih podneblja iz Bosne i Hercegovine, znači ima tamo ljudi koji potpuno sa drugčijom jednom bagažom intelektualnom i svojom dolaze nego on je ipak jedno gradsko dijete koje pozna dobro jezik asfalta, ali koje isto tako pozna i meta jezik tih naših politikanata. I tu je on vrlo, vrlo jasan i otvoren, uz nekim stvarima se slažemo, nekim ne, ali ja ne bih htio svoje stvari i svoje mišljenje izražavati. I ono što mi se prvenstveno dopalo kod njega, i tu ga moram svakako pohvaliti, to je njegovo osjećaj psihološkog suživljavanja. Ja neću namjerno koristiti riječ empatija, ide mi na živce kad naši politikanti govore o empatiji. Što moja punica zna o empatiji? Što moja baka zna o empatiji? Reći hrvatskim i rječnikom suživot. Ja imam staro pravilo, to vam govorim kao jezičar, sam dugo živio i vani i studirao vani. Obično ljudi koji ne znaju nijedan strani jezik vole se kititi sa stranim riječima i onda imamo taj people must trust i ovakve blamaže širom svijeta. Reci mi purgerski ili mi reći zagorski ili kod Drago Žereve mi pričaju o bijeli nici, malo ja sam po materi inače i Bodru, pa onda znam i taj dijalekt i filmanski i šta ja znam. Pa, i tu mi se, evo, to kod njega mi se to najviše dopalo.
Opet glede teme, ponavljam, tu ima malo i njegovog manifesta političkog, tu ima, tematski govorim, ima i sjajnih političkih zapažanja. Ono što mi se jako dopalo je što on opisuje tu jednu servilnost u hrvatskoj političkoj klasi, a prvenstveno i u toj našoj i akademskoj klasi ili kvazi akademskoj klasi. Prije nego što pređem na zaključak, dame i gospodo, još par riječi ipak malo i kritički se ti osvrnuti. Pazite, to su vrlo osjetljive stvari kad govorite o nekim predestinacijama, neke teške riječi kad koristim. Međutim, evo, možda će neke od vas to zasmetati, ja ne bi sad to svoje osobno mišljenje davao, premda mogu malo i provokativno pitati autora i nadam se da će nam dati odgovor. Zašto recimo on svoje pjeve, on ima pjev, ta knjiga je, kažem, formatio je kao dnevnik, međutim ona je zamišljena kao 10-ak pjeva, kao kantosi ili iz Repounda, ako ste čuli kako bi možda, ili Dante kako ima svojih 12, ne znam, tih razno različitih kad je išao kroz pakao. I čudi me zašto je autor koristi naslove i podnaslove iz Kabale, iz židovskog misticizma. To će nam on valjda poslije objasniti. Vjerujem da to ima i razloga njegovih, možda i nekih mističnih, možemo pomalo reći narcisoidnih, ovako ja mu malo spuštam provokativno, ne mislim to, jer poznam njegov karakter, tako da ga ne želim previše hvaliti, ali logično malo ljudi zna što ti pojmovi kao hod, jesod, malkut i tako dalje znači, i mene osobno nikad to nije specijalno interesiralo. Ja ne kažem da je to samo slučaj kod Marka, neću biti gruba, ali moram reći kod nas postoji, pogotovo u toj famoznoj, ne volim riječi, desničarskoj sceni, jer često srećili te ljude i čak sam ja nekako u tu guranu, tu kategoriju, ne znam više što to znači, desnica i ljevica, postoji jedan mali nagon prema tim konspirativnim teorijama, prema nekom masonstvu i šta, sve to stoji, jer ne želim to koristiti. Međutim, ja imam jedan osobno malo drugčiji stav prema tome. Mene zanimaju ideje, dominantne ideje i zeitgeist. Jer konačno, vjerujte mi, koliko sam ja upoznao, čak i među masonerijom imate svađe. Nisu ni oni jako unikatni i jako homogeni. Samo sam to htio navesti kao jednu blagu kritiku i smatram da za masu čitatelja možda neće biti jasno usprkos krasnog njegovog stila i stvarno vrlo zanimljivih paragrafa, čak ako ne želite čitati sve, barem pročitajte par pa ćete vidjeti. Ili ja obično da se vratim natrag i kad počnem čitati knjigu, počnem prvo sa stilom od autora. Ako vidim da je to neka klistirajuća proza od nekog šta ja znam da mi stalno gnjavi, pili, stalno u Bleiburgu, svaka čast, pa malo mi to već ide na živce, dajte to malo da se to oživi tako da i mladež na Filozofskom fakultetu da malo vidi da nisu svi ti famozni desničari, svi neki retardirani tipovi, nego da ima tamo i vrhunskih intelektualaca, ali to je druga priča. I ja ću uzeti, budući da sam u nekom trenutku spomenuo da mi je, neću reći specijalnost, ali uvijek me zanima taj jezik i te razne semantičke varijacije i deformacije, što političari masovno koriste, nažalost, ono što se kod nas kaže opet anglicizam spinovi, ja ne volim tu riječ spinovi, ali možemo reći laganje. Meni je to zapelo za oči jedan detalj, s time ću, dame i gospodo, i završiti za 2 minute, da vas više ne davim ni ja. Što se praktički u tom jednom malom paragrafu, u tom jednom citatu praktički koji ću vam sad pročitati, a riječ je konkretno o dijagnozi njegovog psihičkog stanja, bi rađe rekao u svom riječi psihološkoj, razlika je velika, koju je ta gospođa, recimo doktorica Anica, nije bitno kako se zove, vidjet ćete ko je, dala o njemu kad je završio u Svetošimunskoj, odnosno kad je završio u Vrapču. Ja na tu dijagnozu te gospođe, da li ona režimska doktorica bila, antirežimska, da li ona ima doma sliku od Ante Pavelića ili od Ante Stepinca, to meni potpuno svejedno, jer znam da je to u Hrvatskoj najnormalniji, sa svakim režimom, svak se mijenja i ikonografije i tako dalje. Tu se ne mislim rugati, ali vjerujte mi, vi znate ljudi koji jedan dan imaju Stepinca, drugi dan će staviti Broza na svoja ulazna vrata. Međutim, to što je interesantno je riječnik, stručni riječnik, i tu očekujem da će gospodin psihijatar, gospodin Košuta, malo više nešto kazati, na koji sam ja jako osjetljiv. Malo prije sam rekao taj anglicizam i ta jedna mimikrija zapada koja se osjeća ne samo u hrvatskoj političkoj klasi, nego u hrvatskoj akademskoj klasi. To mogu otvoreno reći da sad imena ne spominjem.
To sam i kao bivši diplomat isto primijetio, to je jedno strašno strah, užasan pred tim stranim svijetom, tu intramuros diplomaciju, a s druge strane koja je odraz straha? Servilnost, odnosno strah, odnosno bahatost. Strah i bahatost uvijek ide jedno ruku pod ruku, a pogotovo na ovim našim terenima gdje nismo nikad mogli izgraditi naš nacionalni identitet. Evo što kaže ta doktorica, to je corpus delicti koji je njega otjerao praktički na jednu luđačku dijagnozu i luđački jedan život koji je praktički jedva izvukao živu glavu. Ona je možda to dobro namjerno mislila, ta gospođa, neću to ulaziti. Međutim, ona kao jedan kotačić u tom sistemu praktički njemu je uništila život. Ja ću pročitati kako glasi ta, moram to reći, znam, moram vas malo zaintrigirati. Hipertenacitetna pažnja usmjerena na svoj sumanuti sustav preokupljen paranoidnom interpretacijom događaja oko sebe. Evo tako je ona dijagnosticirala gospodina Marka. Kažem, neću ulaziti u rječnik, međutim vi vidite kolika se tu servilnost osjeća u njenom rječniku, jer svaka druga riječ, ali pogledajte, to se na engleskom može, hypertenacity, attention, focus toga, ono mogu to znam, to je engleski, to je čisti jedan anglicizam, što opet govori slika i prilika, ja završit ću gospodine, neću vas dalje testirati, završit ću s time, ja bih samo podnaslov ove knjige nazvao Hrvatska mimikrija, Hrvatska groteska. Hvala lijepa na vašoj pozornosti. Hvala gospodinu Suniću, a odmah riječ predajem doktoru Košku. Pozdrav svima, dobar dan još jednom. Marko, zanimljivo si to napisao. Razmišljao sam malo kad sam pročitao što je, čem se tu radi, dosta sam razmišljao. Prvo sam se sjetio jednog događaja iz svog života, intiman je, ali ispričat ću ga namjerno, čini mi se da ima vezu s tom knjigom. Naime, bio sam u zboru liječnika i slušao sam okrugli stol o eutanaziji i sve je bilo puno liječnika. Bio sam izuzetno razočaran, moram tako reći, koliko je bilo glupih pitanja, komentara i glupog zaključivanja. Iza toga sam otišao na kavu s jednom prijateljstvom koja je odvjetnica dugo godina u pravosuđu, dosta ljudi zna u pravosuđu, i očajan sam joj rekao, znaš šta, doktori su najgluplji ljudi na svijetu. Ona me pogleda i kaže, nisu, suci su još gluplji. Čini mi se da taj događaj se proteže i kroz ovu knjigu. Ona je za mene prvenstveno, ova knjiga Markova je prvenstveno jedan odličan primjer oporavka nakon traume. Riječ je o onome što se naziva u literaturi, moram prvo engleski, testimony metod, a onda ćemo hrvatski nekako pokušati, dakle, metodom svjedočanstva vlastitog, čovjek se suočava s tim što mu se dogodilo, izlazi na kraj s tim i ovdje se vide, ja bih nazvao 4 faze. Prva faza je Marko kao žrtva. Nažalost, kad se dogodi trauma, mnogi ljudi ostanu, identificiraju se, poistovjete se, moram paziti sad na izražavanje, poistovjete se da su oni žrtve i ostanu žrtve cijeli život. Onda se javlja druga faza u ovoj knjizi kod Marka. Marko se bori. Marko kao borac radi nešto. Treća faza, Marko pobjeđuje. I četvrta faza je Marko kroz to prepoznaje svoje duhovno biće možda kao nikada do sada. I odmah ulazim u polemiku s ovim da je Marku uništen život. Ja tvrdim obrnuto. Kroz tako nešto, Marko, kroz takvu stvar toga tipa Dostojevski, kad ga odvode na stratište, lažno fingiraju, i onda ga pomiluju i odvode ga u Sibir, nakon takvih događaja čovjek ima šansu ili krenuti, to tvrdim stalno, jedno te isto ponavljam godinama, putem Majke Tereze, ili će krenuti putem vječitog patnika.
mislim da je to stvar slobodne volje. Marko ima slobodnu volju da krene putem oporavka i da zbog njega se mi nađemo ovdje, da razgovaramo o tome ne samo što se dogodilo, nego čitajući knjigu da utječe. Marko je utjecao na mene svojom knjigom. Neke stvari koje nisam nikad dovodio u pitanje, on vrlo briljantnom logikom, ja bih rekao tako, on to onako u jednom potezu rješava i kaže prvo vrlo smjelo, taj Šešelj, pa on rastura taj Haški sud, pa on rastura ove naše ljude, pa oni ne mogu mu ništa. Čovjek se pita o čemu se radi. Onda Marko kaže samo jednu rečenicu. A dovoljno je bilo samo kazati ovo. 17. kolovoza kad je poletio 91. helikopter MUP-a i kad ga JNA zaustavila, riječ je bilo da se dogodio vojni udar. Točka. Tu više nema se što relativizirati. Marko je odličan u tome i zato ga psihijatri ne vole, zato što ima logiku. Idem sad odmah u samo središte stvari. Stranica 336, znam napamet, memoriranje nije stvar kognitivnih sposobnosti čovjeku, nego više emocionalna stvar. Dakle, zapamtio sam tu stranicu, jer na toj stranici piše nešto puno gore od ovoga što je profesor Sunić pročitao. Tamo po prilici se kaže ovako. Kaže, Marko u svojoj knjizi prethodnoj govori da bi on ustrojio ministarstva na određeni svoj način i da bi znao točno što svako ministarstvo treba raditi. I sad psihijatrica kaže, a to je nemoguće. Ne može čovjek sve znati i to je siguran znak da je riječ o paranoidnoj šizofreniji. Sad ću ovako biti malo kak ti neki mačo. Riječ je o ženi, pa idem pokušati malo razumjeti o čemu se radi. Ja čak mislim da je riječ bila o velikom strahu, dobro, nije pretjerana inteligencija, ali evo, da je malo veća inteligencija bilo bi bolje, ali mislim da je baza strah. Mislim da je ova sva Markova patnja prvenstveno krenula iz straha, jednim dijelom iz neznanja. Strah, sad ću se pokušati staviti u kožu te kolegice koja piše takve stvari, iako nisam, molim vas, forenzički psihijatr, ja se bavim psihoterapijom. Ja mislim da je strah, što, pazite ovo, i to doktori imaju, općenito, što ako mi nešto promakne? Naš doktor, bez obzira, psihijatar, internist, on ne krene prema čovjeku, nego samo da mi nešto ne promakne. On krene tražiti loše. On traži cijelo vrijeme loše. Traženje lošega, po mom mišljenju, je čista suprotnost od ovoga s čim Marko završava svoju knjigu, a to je otvara taj dio sebe, tu njegovu intimnu vezu sa duhovnim svijetom. Nažalost, naši psihijatri još uvijek se educiraju na taj način da slijede ovu logiku i ovu liniju, a to je religija je opijum za narod, iako izvorno piše religion ist opium des volkes. Ja nisam sasvim siguran znači li ta rečenica religija je opijum za narod ili religija je opijum kod naroda. Dakle, kao što imam svoj opijum, svaki čovjek ima u svom tijelu opijum. Ima endorfine, spojeve koji se oslobađaju kad je ugoda, nakon tjelesne aktivnosti. Dakle, čovjek ima svoj opijum. I to izvorno, mislim, Marks koji je to rekao, izvorno nisam posve siguran znači li to religija pripada čovjeku ili je religija laž. Međutim, Freud dalje kaže, religiozan čovjek je neurotik. Naši svi psihijatri još uvijek se educiraju na tome. Vi ste,
ljudi su dobivali otkaz ako bi nosili pod miškom Jungovu knjigu. Iako i baš nisam tako to htio slijediti, pa sam poštivao recimo Viktora Frankla gdje religija nije neuroza, nego je religija autentično stanje čovjekovo, nešto blisko ovome homo religiosus od Junga. Ja sam isto dobio otkaz, rekli su mi ne može to tako. Idemo korak dalje. Ja bih ovu knjigu predložio kao seminarsko štivo specijalizantima psihijatrije, studentima medicine, studentima prava da uče na tome. Da pozovu i Marka koji put da im priča. Uvijek se kaže da se to ne ponovi. I opet se ponovi. I ponovit će se, nažalost. Ne može se tu. To je ta naša struka ima jedan problem, a to je psihijatrija je zapravo više dijagnostika i više doživljaj. To nije nikakva istina. I zato se može i ovako i onako. Međutim, sad dolazimo u jedno područje, a to je kritika psihijatrije. Ja sam po svojoj vokaciji dosta antipsihijatrijski usmjeren. Imate dvije grupe psihijatara. Jedni su prvo gledali Let iznad kukavičjeg gnijezda pa specijalizirali, a drugi su prvo specijalizirali pa gledali Let iznad kukavičjeg gnijezda. I ja imam u sebi taj antipsihijatrijski i očekivao sam da Marko na temelju svoje žrtve, ružnoga iskustva, svoje patnje, da bude ogorčen prema psihijatrima. Ali tu se pokazuje da je rezultat po prilici 4:1, koliko sam ja uspio pobrojati, dakle 1 do 2 bad guy u zatvorskoj bolnici i siguran sam da po svemu što piše tamo treba nešto napraviti u toj zatvorskoj bolnici, ali međutim pojavljuju se ljudi kao kolega Radovančević, pa kolega Sonja Petković u Popovači, pa onda i Goreta u Vrapču i Jukić u Vrapču, koji su dobri, pardon, profesor Sunić, koji su dobri i oni ispadaju da imaju i logiku, i iskustvo, i znanje i čak sad dolazimo do ove, po mom mišljenju, krajnje ove razine, a to je Marko je u stanju napraviti i vic sa svim tim što se dogodilo. On je u stanju i na šalice. Po jednom času kaže, odvjetnik ne dolazi na zakazani termin, Marko ga čeka, odvjetnika nema, a par stranica prije toga spominje papu Franju kako odlazi noću hraniti siromahe i kaže, odvjetnika nema, ako je otišao s papom Franjom hraniti siromahe, onda mu je oprošteno. On ima tu jednu finu distancu i kad bi ljudi koji su prošli kroz traumu ovog tipa imali više takvu finu distancu, svima nama bi bilo bolje. Ova knjiga je jako dobra zato što mi ne samo u literaturi, nego i u našem doživljaju svijeta, u našim akcijama, aktivnostima, mi imamo premalo, Marko prekini me kad je gotovo 15, mi imamo premalo aktivnosti, procesa koji vode oporavku. Ovo je jedna od rijetkih knjiga koja vodi prema oporavku. Druga jedna velika stvar koja se dogodila ove godine, ja 20 godina trubim o tome i molim, jasno niko to, a to je ova parada koja se dogodila u Zagrebu. Ja mislim da je to za oporavak braniteljske populacije koja ima posttraumatski stresni poremećaj jako dobro. I navešću sad, koristim, Marko, zloupotrebit ću i vrijeme, ali koristim ovu priliku da kažem neke svoje stavove koji su izašli iz ove tvoje knjige. Moje je mišljenje da tu riječ šizofrenija, da to treba prestati rabiti i da to ništa ne znači. Postoje druge načini da se opiše neka stanja, neke bolesti, ali šizofrenija apsolutna, to treba ukinuti. To je prva stvar. Druga stvar, na temelju ovoga bih preporučio određene postupke koji bi vodili obračunu sa prošlošću, koji bi vodili, što je tom našom tragičnom prošlošću. Uvijek izbjegavam, na kraju se svodi sve na Bleiburg i Jasenovac. Dakle, mislim da bi bilo vrlo vrijedno da ljudi koji obave Bleiburg u subotu, da dođu u nedjelju u Zagreb, na trg
Franje Tuđmana i da u mirnoj, nijemoj, gromoglasno nijemoj povorci krenu prema Jelačić placu i tamo obave nešto, neki ritual. Isto tako mislim da bi bilo dobro da ljudi, dakle svi ljudi koji imaju vezu s Bleiburgom, isto tako mislim da bi bilo dobro da sve obitelji koji imaju vezu sa Jasenovcem, da nakon što obave u Jasenovcu, da dođu na trg žrtava fašizma i da u koloni jednoj prođu preko Praške do Cvjetnog trga i da se obavi nešto, a sad malo utopije, ali možda je bude i to. Jednoga dana da se te dvije kolone sretnu na Jelačić placu i da plaču zajedno. Ova knjiga je inspiracija za takve stvari i koristim priliku isto sad malo kritike, Marko, dosta je narcizma, odletit ćeš u zrak. 3 momenta s kojima se ne slažem, konkretno ih navodim. Kao što sam rekao, duh, biti duhovit, uspjet nasmijat, to je nešto što je vrlo visoka kategorija ljudske egzistencije i Marko za jednog našeg koji tako pokušava nasmijati i dosta uspijeva, kaže da neku ružnu riječ koristi za njega, ja se s tim ne slažem. Druga stvar s kojom se ne slažem, to je ideja o smrtnoj kazni, tu ideju ne mogu nikako zastupati. I treća stvar s kojom se ne slažem, a to je da u jednom momentu navodi intimne neke detalje iz neke obitelji, tko je ovisnik, tko nije ovisnik. Mislim da ova knjiga je prevrijedna da bi takve stvari bile unutra. Evo, dobro. To je ono što... Evo, zahvaljujem i doktoru Košuti. Evo, sad sam ja došao do riječi. Osvrnut ću se na sve ovo što su rekli moji prethodnici, ali krenut ću prvo ono što sam ja mislio govoriti, a dio toga će se i poklopiti s ovim što je prije govorili, neka pitanja koja su postavila, evo, su se anticipirala u ovome što sam ja ugrubo mislio reći. Dakle, eto, zahvaljujući opet toj društvenoj mreži i toj jednoj komunikaciji, dobio sam upit, i to ne jednom, višekratno, pa sam onda vidio da to ljude nekako jako zanima. Zašto je naslov Fejsijada i Odiseja? Što to sad znači, zbog čega, kako sam to stavio? Pa onda odgovaram da je to, znači, ako znamo što je Ilijada Odiseja, da je to početak zapadne civilizacije, ti spjevovi koje je Homer napisao i koji su taj početak te književnosti i te civilizacije koje mi i danas evo živimo, s ovim na neki način, znači nakon te prethodne koja je prvo bila usmeno, ti spjevovi su prvo bili usmeno prenošeni, tek poslije su se zapisali, sada ovdje dolazimo u jednu kontrastranu, na jedan završetak, na jedan kraj te iste civilizacije, isto iz jedne virtuale, znači ne iz usmene predaje, nego iz ove Facebook internetske, se prebacuje u formu knjige. Znači, knjiga je itekako bitna, time sam to htio naglasiti, da i onda da se nije zapisala, da Homer to nije zapisao, tko zna što bi to bilo ili koliko bi od toga ostalo, a isto tako i ovo, ima masu podataka na tom internetu, u toj, znači, formi elektronike, plus, minus, kako već ta integrirani sklopovi funkcioniraju. I jednostavno samo se isključi struja i sve što je neko pisao cijeli život, sve komunikacije, sve nestane. Više ničega nema. Ali knjiga se ne može tako isklopčati iz struje, knjiga ostaje. Tako i ovdje, na taj način će ovo ostati, bez obzira kako će ova tehnologija dalje funkcionirati, da li će neki virus poharati globalno cijeli svijet ili što god da će se dogoditi, nuklearne eksplozije u stratosferi, to odmah sve briše, sve se gasi i tako dalje. Tako da, to je jedan trajni zapis koji će ostati i to je bila ta ideja oko naslova, ali ima tu i drugih momenata.
Znači, Ilijada i Odiseja ima ta dva dijela, znači prije ta borba, bitka, rat, a onda poslije su ta putovanja. Tako i ovdje ovaj uvodni dio, koji je vrlo relativno kratak, prije nego što počne ova, kako se ja to nazvao, mojih tih 9 pjevanja, tih 9 mjeseci. To je doslovce prekopirano sa Facebooka, ta moja pisanja, komentari, komunikacije i tako dalje. Normalno, to se moglo opisati, to je moglo još biti 3 put deblja knjiga da se to išlo skroz do kraja. Koga zanima, može još uvijek otići. Ja sam izdvojio ovo završno, ali upravo to taj rat, i pogotovo u ovom uvodu se tu spominje, i to je tako ispalo, da dan, dva prije mog uhićenja su bile upravo velike rasprave o ratu, o tome tko je koga ubio, likvidirao, UDBA i tako dalje, i tako dalje. Znači, to je ta Fejsijada, odnosno Ilijada, ovdje prenešena u tom uvodnom dijelu, a onda iza toga slijedi Odiseja, putovanje. Putovanje koje, eto, tako je to providno, sudbina, lutrija, kako god to neko hoće nazvati, htjela, da sam točno uhićen 3.8., a pušten 3.5., znači točno 9 mjeseci. Meni je to ovako izgledalo zgodno, 9 mjeseci, to je kao jedno, eto, proces rađanja novog čovjeka, to je jedno putovanje, i onda sam to tako, evo, i grafički uredio, uz pomoć, evo, mojih dragih urednica koje su i ovdje prisutne, tako da se točno vidi tih svaki mjesec je posebno i svako je to jedno posebno pjevanje. A sad ovo, i to sam taman htio reći, neovisno od te digresije, ali baš mi je drago da je to tako ispalo, znači to ljude zaintrigira, pitaju se zašto sad ta kabala, zašto ti hebrejski nazivi, svu tu sve skupa. Naravno da ima svoj razlog, kao i sad jednu digresiju nego što dogovorim. Znači, puno toga sam ja ovdje, mogu bi se reći pod navodnike, šifrirano stavio. Znači, ako hoćete te šifre otkriti, morat ćete više čitati, malo neke druge stvari još otkrivati, pa da onda vidite što je pisac htio reći. I neću to otkrivati jer upravo to onda kvari, neću sve otkrivati jer bi to onda sve pokvarilo, ali evo jedan mali ovaj dio. Znači, a to i pišem čak u jednom danu dnevnika, to je moje mišljenje, moj neki dojam, moje razmišljanje na osnovu svega što je bilo, prošlo to već pri kraju bilo, da je mene najskuplje koštalo, odnosno da je na neki način ovaj sustav režime nagazio i jedva dočekao priliku da mi napravi to što su mi pokušali napraviti i što je sve sam prošao, Bogu hvala se izvukao, kad sam na onom nastupu na HRT-u koji je cenzuriran, na koje smo, zahvaljujući našoj dovitljivosti i uspjeli snimiti i staviti na YouTube i sad imamo sudske procese, traži se 200.000 kuna, da sad o tome ne govorim. Znači, tu sam ja spomenuo Izrael, tu sam ja spomenuo vladare koje se ne smije spomenuti, jer što je, pa ću citirati Voltera, koji je vrlo zgodno rekao, ako želite znati tko stvarno vlada, ko je šef, to je onaj o kome se ne smije govoriti. A kome se ovdje ne smije govoriti? I u Hrvatskoj i cijeloj zapadnoj civilizaciji. Odmah idu etikete, nacist, antisemit, ovo ono, a samo se iznose činjenice. Nema veze, odmah je čovjek obilježen. To je to, to je ta pitanje, znači, Izraela, cionizma, te jedne cijele organizacije i djelovanja koje tako funkcionira kako funkcionira i koje jednostavno ne dozvoljava bilo kakvu kontrareakciju protiv svega i vrlo su surovi u tom pogledu u obračunavanju sa svojim protivnicima, oni koji oni doživljavaju takvima. I zato je to kroz ova pjevanja, to je ta pozadina i jedan od razloga zašto su ta kabalistička imena i boje, jer svaka ova boja jedna nije nimalo slučajno tu, to je odgovara tom kabalističkom drvetu života, sefirotu i tako dalje. Evo, to je jedan, recimo, primjer kako sam sastavljao ovu sliku, znači nije ona samo dvodimenzionalno napravljena, nego ima više kompleksnosti u sebi, barem sam ja se potrudio to napraviti na taj način. A onda ovdje odmah mogu jednu istu digresiju napraviti, odgovor na jednu ovu primjedbu na ovoga tog književnika koja ja u tom negativnom smislu kvalificiram, iako
ono što sam ja pisao, ako ste dobro pročitali, ja se to više iščuđavam onome koji se potrudio, i to meni više nekako čudno, ko se potrudio sakupiti onu kantu pa da to izgleda, meni više to problematično nego samo taj književnik koji je takav kakav je. Ali upravo to, znači on je vickast i duhovit, ali je vrlo nedosljedan. Jer neće dirnuti ove gazde o kojima se njima se neće šaliti. I onda mi odmah njegova ta duhovitost jednostavno više nije duhovita. Jer vidim da je kalkuliran. Da ne kažem onaj jedan cestovni izraz kad se kaže nema ono. To je to. Zato je taj moj odnos prema tom književniku, čije ime možete tu pročitati jer ga ja spominjem. I dakle, tako sam to pisao tu knjigu i išao sam kroz ta odisejeva putovanja, iako sam u biti najviše stavio u mjestu, ali ne morate vi putovati, ne morate svi gidati da bi putovali, možete i stajati, a da ljudi, događaji prolaze pored vas. Znači to je jedna zatvorena soba, cijeli dan si tu zaključan doslovce, jedva da se možeš okrenuti igdje, zagušljivo, nema zraka, nema za disanje, ali se tu svašta događa i svakakvi ljudi se tu upoznaju. Mogu reći, eto Bogu hvala, imao sam jako dobru poziciju i u zatvoru, pogotovo u Remetincu, poslije isto također, izgradio sam sam, to je možda malo ovako i zabavno, znači kad tamo neki, pod navodnika, žestok robijaš, znaš, pa ga pita, on je, ne znam, napao policiju, postrojio je 10 policajaca i tak dalje. Ali ga pita mene što si ti napravio, pa ja sam prijetio ministru, aha, onda u toj nekakvoj zatvorskoj hijerarhiji ja vrijedim više od njega. I od svih ostalih, a nikome nisam antipatičan, ne, ja sam prijetio ministru da će ga ubiti, okej, ne, to tamo u zatvoru, niko nema ništa protiv toga. Tako da sam imao jednu dobru startnu poziciju, a poklopilo se i niz momenata, vrlo meni nevjerovatnih, a opet kažem kako to sudbina vodi, tako da iz tog mog kvarta, jedan poznanik, evo dogole se, to stvarno ne znam, to ko da je neko namjestio da dođemo u istu sobu sa jednim čovjekom koji njega zna iz daleke mladosti i to su te neke stvari koje su mi jako omogućile da taj, pogotovo boravak u Remetincu, da se dobro tamo snađem, da vrlo dobru poziciju tamo postavim u toj zatvoreničkoj komunikaciji i funkcioniranju i jednostavno na taj način sam se mogao lakše i ja kao u tom političkom djelovanju bolje izražavati i čvršće postaviti sve skupa. Naravno onda dolazi ovo daljnje, puno teži proces, odlazak u tu zatvorsku bolnicu, odjel psihijatrije, ali tu se isto događaju vrlo, bar meni zanimljive stvari u tom upoznavanju ljudi, upoznavanju svega. Evo mogu neke primjere navesti, možda se sjećate onog zagrebačkog fantoma koji je bio po televiziji, koji je pljačkao, provaljivo po Pantovčaku, bogatašima, pa su ga onda uhvatili i on je završio u mojoj sobi. Ali, eto i to moram reći, znači on sada je dobio, to sam pravomoćna presuda, to sam vidio sad dok sam bio na slobodi, možda prije čak 3-4 mjeseca, ta vijest je bila, on je dobio 4 godine. On je dobio 4 godine. On je branitelj, dobrovoljac, od 1991. do 1995. bio u Tigrovima. Vrhunski vojnik. Stvarno, on pravi primjerak hrvatskog vojnika. Ali sve to, nakon rata, nije imao gdje, jednostavno, i takav je karakter, to se mora priznati, nebitno. Ali da onda on dobije 4 godine za ukupnu štetu, što je upravo, ne znam što su mu ukupno, kad se sve zbroji, što je on upravo u tim provalama, po tim bogataškim kućama, je nekih 70.000 kuna. Za to on dobio 4 godine. Da, Robin Hood, ali on sad guli 4 godine za 70.000 kuna, a ovi ima i koji na milijune, pa dobiju nekakve pogodbe i za socijalni rad i tako dalje. To je strahovita jedna nepravda, a pogotovo kada, evo čovjeka sam upoznao, družio se s njim, je on malo bio naporan, onako kako bi se reklo, ali dobro sam ga urediti. Da, ono došao puno pričat, puno je brbljiv, ali
treba se znati jednostavno postaviti i s njim jako dobro poslije bilo. Nažalost, toliko su ga na toj odjelu psihijatrije, toliko ga je ta psihijatrijska ekipa, toliko su ga, kako se kaže, urokali sa tim lijekovima, tako pod navodnike lijekovima, da on koji je došao onako hiperaktivan, poslije sam ja njega morao onako malo i u šali, kad sam vidio da je kad je ta šetnja u hodniku, a to je opet posebna priča kako to izgleda, to je muka živa, a opet čovjek bar se ja prisiljavao svaku priliku iskoristiti za kretanje, samo da iziđem iz te sobe malo van, koliko god bi taj hodnik bio bizarno, evo kao od ovih vratio do ovih, jedna hodnik, onda iziđemo van i šećemo napred, nazad, odnosno možeš i stajati ako hoćeš sat vremena, ne, dođeš do kraja, kreneš se vratiti se tako. I onda, kad sam poslije vidio da on jednostavno je totalno uvenuo, onda sam onako vikao, vojnik Benko, tako sam njega zvao, na raport dođi, ne, i tako. Malo sam ga animirao da se ustane iz tog kreveta, da jednostavno nam se ne prepusti, koliko god to bilo teško, jer mene su isto s tim htjeli jednostavno uspavati i umrtviti. I to je borba čovjeka u prvom redu samim sa sobom, da se prisili, koliko god te terapije te jednostavno bore i izgubiš svu snagu, svu volju, samo ti se spava, jedno se moraš prisiliti ustati, moraš prisiliti svaki korak, još si onako nesiguran i tako dalje. Dakle, evo, njega sam na taj način malo i kroz vic onako taj jedan odnos napravio, a jednako tako i sa mnogi, s ostalim tim zatvorenicima, pišemo o tome tu, mislim, prilično detaljno i opširno. I svašta se tu događalo na tim putovanjima i vezano za to, isto moram tu digresiju, nije taj omjer moj pozitivan za psihijatriju na taj način, znači ni blizu 4:1, odnosno kako... 4:1. Ne. Znači samo u toj Svetošimunskoj ima njih 4 koji su... A to ćemo kao Svetošimunska... Aha, njih 4 su 1. Da. A onda dobro, ako tako matematika funkcionira... Ali Popovača dobro, Vrapče dobro... To vam je psihijatrijska matematika, evo sad ste imali priliku vidjeti, ali nema problema. U toj Svetošimunskoj stvarno jedna posebna priča i kako to funkcionira i kako sam se ja i na ta ispitivanja, odnosno ta uvjeravanja, pogotovo te jedne doktorice, tamo stažistice, koja je uporno me htjela uvjeriti da ja moram prihvatiti tu njezinu, odnosno njihovu dijagnozu. Ja uporno to nisam htio, onda je ona meni povećavala dozu sa 5 mg, na kraju je došlo do 20, što je strahovito velika doza, to je stvarno bara slona, doslovce. Ali i to sam uspio proći, u prvom redu zahvaljujući, i to je ovaj dio što je isto doktor Košta govorio, u prvom redu zahvaljujući toj vjeri, i to, ja to ne mogu ni objasniti, odnosno, to je taj moment koji osjeća vjerojatno uvijek ljudima misterij zagonetno, jednostavno to je ta jedna pomoć transcendentna koja na taj način čovjeku pomogne da ga ni otrovi, ni bilo što drugo, niti bilo kakve uvjeravanja, sugestije, jednostavno nemaju učinka. Nemaju učinka i evo to mogu reći, stvarno Bogu hvala da je to tako i bilo, da sam to mogao i proći i cijelo vrijeme i bilježiti, pisati, jer znači ovo nije dnevnik, naknadno da ja njega pišem, ja sam svaki dan pisao rukom, imao sam one bilježnice, svaki dan sam pisao, sve ta imena, sve te događaje, ono najbitnije, stavljao natuknice i bilježio sve što mi je izgledalo zanimljivom i vrijednim za bilježiti. I tako je, eto, to putovanje trajalo. Bilo je tu i teških momenata, bilo je tu i to i tu u knjizi pišem, vrlo komičnih, apsurdnih momenata. Evo mogu jedan primjer navesti koji, evo sad mi pada na pamet, vrlo zgodan. Znači kad sam bio na onom sudu, općinskom sudu, samo su me doveli, pa onda prošlo cijelo to suđenje i ja sam bio, mislim da je to bilo da odgođeno onda ročište za drugi put. A van je bilo okupljeno, evo i ovdje ima, tu su prisutni koji su bili i zahvaljuju se svima koji su mi dali podršku, evo to sam zaboravio, ali sad sam se sjetio i bolje ikad nego nikad. Zahvaljujem se svima koji su se eto dali truda, dolazili tamo, to iznimno puno znači. Makar ja to nisam ništa vidio, ali sam čuo, u tonoj sudnici su tamo skandiranja, nešto se dešavalo. Znači to je taj još jedan dodatni moment koji daje, eto,
neku motiv da se i dalje, koliko god opet bilo teško, najlakše je dignuti ruke i pustiti se ležati, da se izdrži dan za danom. I tako je i tada bilo, znači završilo suđenje, onda oni mene spuste u tu sobu tamo u sudnici, u tom prizemlju imate te male sobice gdje vas stave zaključene rešetke, dok ne dođe ovo vozilo da vas odvede. I onda su me pozvali da iziđem van, ali prvo pored mene bio taj jedan koji isto bio na odjelu, isto u Svetoj Šimunskoj, taj jedan vrlo osobojan lik, Hrastinski, Darko, moram reći ovo ime jer se upravo u kontekstu radi, ne? I njega su prvoga izveli van. A ljudi okupljeni koji su tamo bili su vikali Marko, Marko. I njega prvoga stavili unutra, onda čekaju, valjda ne znam što su gledali, pa nakon par minuta mene onako njih dvojica i brzo tamo, ja sam samo malo uspio pogledati, vidjeti, ljudi su tamo pozdravili me, vrlo brzo to prođe i stavim unutra, on unutra, i ja ga vidim i on plaće. Plaće, ne znam što je Hrastinski, tako su ga zvali, tako smo ga svi zvali po prezimenu, što je Hrastinski, što se dogodilo? A on plaće i kaže, znao sam da će to biti, znao sam, cijeli život sam znao da će se to dogoditi. Kaže, pa što? Došli su i viču, Darko, Darko. I meni... Da, ali meni je u tom momentu, iako mi bilo teško i zbog te odgode suđenja što se sve to odugovlači, znači to je sa pozicije zatvorenika odgođeno suđenje je samo produžetak te agonije, pogotovo ako su ti uvjeti, znači to je značilo još sam ja sigurno do idućeg ročišta koliko će biti 15-20 mjesec dana i tako da neće još samo sigurno dalje, vrlo mi je ono to mučno sve, ali u tom trenutku mi je to takvu jednu provalu i meni smijeha dovelo i tako sam se evo zajedno sa njim smijao skupa, on plakao se i smijao, bio sad sretan, nisam mu htio pokvariti njegovo raspoloženje, čak sam mu potvrđivao da evo to je to su došli tebe, bit će sve dobro, ljudi te vole i tako dalje. Poslije me malo gnjavio, to evo možda sam se malo tu zakomplicirao, stalno mi gnjavio da mu dam novine, da li je izišao neki članak o njemu i tako dalje, a sam mu objašnjavao da je to cenzura, da to tako funkcionira, da zaboravim. Ali, evo, to su ti bili momenti, puno sam čitao u zatvoru i to je isto dio moje, znači, neki samopomoći u svemu tome skupa. Znači, čitao sam i tog Rausa, neka njegova djela, ovoga staroga Rausa. I onda on piše u jednom tom u jednoj svojoj noveli, kao nalazio se na nekoj ledini ili tako nešto, gleda zvijezde i kaže samo bi se sad o ovome, ovih par sati što sam ovdje bi se mogli romani napisati. I to tako to je, znači samo u jednoj toj šetnji u hodniku koja je sat vremena može se jedna cijela ovakva knjižurina bez problema napisati o svim tim doživljenjima, svim tim promišljenjima kako to tada ide i sve to skupa. Normalno treba sve to reducirati i na neki način izdvojiti najbolje ili pokušati. I da onda se dobije evo i takva povratna informacija koja stvarno ispunjava i daje motiv da se opet dalje nešto piše i da se na taj način može kreirati, stvarati, jer smatram da je čovjek stvoren upravo i smisao čovjeka je u stvaranju, u kreaciji, znači da od ovog svijeta stvorimo nešto ljepše, da se potrudimo donijeti znači, nešto lijepo, dobro na ovaj svijet. Koliko god to mi bili, znači nesavršeni, ali ipak nije nemoguće. I tako evo sad ću dovršiti, pa onda možemo preći. Tako znači idem kroz ta pjevanja, koje su eto iz tog razloga sa tom pozadinom kabalističko, cionističkom i tako dalje, ide se prema kraju i onda dolazi taj znači izlazak van i to završno poglavlje koje, eto, tu ću vidjeti koliko ljudi je to i možda shvatilo, a koliko nije i kako to funkcionira, što sam time htio reći i kako se to nastavlja, znači, ali sam na neki način probao opet u jednoj šifri dati i novim koricama, znači ovo je početak knjige, ova slika ovdje, i da evo, to tako ću i završiti, znači vidite, ova slika ovdje isto nije slučajno, to je dio tog onog rata, bitke, te Fisijade, odnosno Ilijade toga, znači to je ta naša borba. Ovo je dan prije referenduma za ulazak u Europsku uniju
kada se dogodilo to, znači kad su zbog zastave Europske unije bili privedeni, znači potpuno bezakonje, potpuno neosnovano i način na koji je to izvedeno. Ja sam policajac, sam točno znam kako ide procedura. To je potpuno, znači sve je krivo napravljeno i niko zbog toga ne odgovara, naprotiv još su mene kaznili zbog remećenja javnog reda i mira. Ali ova slika je zgodna i zato sam tako dogovorio, znači da se stavi i uklapa se u naslov i sadržaj i između ostalog što piše, ako se vidi ovdje, znači imam zatvorene oči. Kad sam je prvi put vidio, nakon što se to zbila, nije mi se baš sviđala, izgleda kao da spava. A sada mi savršeno odgovara, kad je sve ovo poslije se dogodilo, savršeno mi odgovara, evo ja imam tu zatvorene oči, kao da spavam i tu su ti snovi koje i ovdje doživljavam i na kraju biti se to svodi na to, na jedno pitanje što je to stvarnost, što je realnost, što su snovi, što nisu snovi, da li trebamo slijediti snove ili snovi trebaju slijediti nas. Eto, to je na svakom od vas da odgovori. Znači, to je početak, da se pita, na svako nek se sam pita i neka sam sebi te odgovore potraži i dođe do njih. Znači, ovo je početak, a ovo je kraj koji u biti nije kraj, nego je najava novog pisanja, nove knjige. Ovo je bila forma dnevnika, doći će forma jednog putopisa, vrlo slično, mislim slično, ne može biti slično, ali u tom jednom tonalitetu. Mislim da će opet, nadam se, gospodin Sunić biti zadovoljan sa stilom i upravo u tom smislu daljnjeg pisanja, to je daljnja borba, daljnje stvaranje i upravo pokušaj terapije. Kad je govorio o terapiji, nije to samo, mislim da se to sad tako, nadam se da ste i tako i vi mislili, nije to samo moja terapija, nego terapija svih nas i čitatelja, a i cijele te društvene zajednice, naroda, nacije, kako god se to nazivalo, potpuno svejedno. Znači, svi mi trebamo jednu terapiju, a to je kroz rad, stvaranje i jedno sanjanje nečeg boljeg. Hvala vam lijepo. A sada, da vidim koliko smo vas, već je prošlo skoro sat vremena, a sada sam zamislio, odnosno htio bi, evo imamo pol sata za jednu komunikaciju, pitanja nekakva, ali molio bi samo, i to ću biti vrlo rigorozan i striktan, znači ne možemo dozvoliti nikakva pričanje nečijih životnih priča i doživljaja, nego samo kratka, egzaktna pitanja, s tim da prioritet i privilegij postavljanja pitanja i komentiranja ima oni koji su već pročitali knjigu, a ima ih ovdje u publici nekoliko, ukoliko su voljni, neka kažu slobodno svoje mišljenje, neka se izraze pozitivno, negativno, kako god, ili neko pitanje u vezi onoga što su pročitali. Evo, slobodno, izvolite. Izvolite, gospođo Maras. Evo, drago mi je što sam prisutna na ovoj promociji mog uvaženog kolege Marka Franciskovića na svaki način vrlo osobnog čovjeka. Marko, moje pitanje glasi, da li ja griješim i da li vi osjećate da ćete jednog dana, kada većina bude razumjela što se u stvari događalo u Hrvatskoj, i kad se bude pisala, ako se bude pisala povijest ovog novijeg razdoblja Hrvatske, da ćete vi ući u neku fenomenologiju Hrvatske. Evo kako ja to osjećam. Ja sam Marka Franciskovića imala prilike upoznati njegovu prvu knjigu, koja je meni najljepša knjiga koja je napisana u modernoj Hrvatskoj, a to je Hrvatska knjiga opstanka. Onaj koji nije pročitao, molim da sa strpljenjem čitate nešto što je božanstveno. Meni je ta knjiga bila interesantna jer sam kao ekonomistica isto valjda u nekoj zabludi koju je bio i moj uvaženi kolega, uvijek tražila nekog, gdje je netko da je napisao nešto kako ta nova tvorevina, osamostaljena Hrvatska treba funkcionirati da bi opstala. Niko nigdje od tome nije, ni naravno naši akademici ili kako se zove ta takozvana elita, ali je Marko napravio bio jednu fantastičnu knjigu koja ima počasno mjesto u mojoj maloj biblioteci i objasnio što je to. Naravno, on je kao jedan dobar kršćanin osjećao potrebu da napiše kako bi njegova novo nastala domovina trebala izgledat, a ne znajući ovo što danas svi neko prije, a neko poslije polako spoznaje, da su postojale jake sile, dobro organizirane sile
uz našu neukost i uz ovaj medijski psihološki rat, da nije ni postojala nakana da se stvori jedna zdrava, normalna i lijepa država. U tom smislu, meni je Marko Francić fenomen, jer on kad piše o vrlo velikim stvarima koje se imaju dogoditi ili koje su se dogodile. Prvo je to opstanak Hrvatske države. On kao kršćanin je vjerovao da je Hrvatska država stvarana kako je kršćanstvo. Molim vas, samo pitanje, može. Hvala vam na svemu lijepome. Drugo, imate drugu priču. Da li osjećate da ste sa ovom knjigom opisujući ovaj fenomen sukoba vas i ovog ministra koji je meni vrlo čudan kao sukob, u stvari otvorili priču što slijedi ovom narodu ako slučajno bude imao svoje stajalište i otvoreno to iskazivao? Da, evo, hvala. Naravno. Ja ovako da odgovorim, znači, da, evo s tom knjigom, a i tu i pišem u toj knjizi, kad ste već spominjali onu prethodnu, svaki čovjek, znači samo Bog je savršen, tako da je svaka ljudska djela su nesavršena, tako i onda moja prva knjiga napisana je prije 10 godina, počeo sam pisana je 4 godine, znači to je bilo 14-15 godina skoro unazad, kad sam imao puno manje znanja nego što sada imam, u međuvremenu sam napredovao, otkrio sam novo, savršio, tako da puno toga bi sada napravio bolje i pametnije i tako dalje, ali ne odričem se ničega toga što je to tada bilo, naprotiv, suština je dalje ostala ista, ali kažem, uvijek ima mjesta za poboljšanje. Ovu knjigu ja doživljavam upravo tako, znači meni je to jedno poboljšanje, jedno novo iskustvo i upravo to, kao što je rečeno, nisam ja ovdje žrtva sustava na neki način, ali to je opet Božja providnost kroz ovo što me provelo, to me izgradilo, to me naučilo, to me uzdiglo, ja to tako vidim i upravo kroz i ovu knjigu sam to, nadam se, tako uspio i prezentirati i dati vama na čitanje. I sve što tu pišem, ima tu i momenata tih, što kažete, nagovještaja, to je analitika. Evo, nije prošlo čak puno vremena, znači ovo kad sam ja pisao, mogu samo ovako digresiju, znači što je bilo u Rusiji, ona Ukrajina, taj sukob, točno se po toj analitičkoj analizi se to tako odigrava, možemo vidjeti sada kako se to zakuhava i ove izbjeglice, sve je dio tog programa koji nije teško čak ni provaliti tu šifru, samo se čovjek treba potruditi, ali i o tome piše. Znači, sve ove informacije, nekakve tajnovitosti, sve su praktički dostupne. Nema neke tajne. Samo treba tražiti, jer ko traži, taj nalazi. I treba imati volju i interes za to. I tu je taj odgovor odakle ja to znam, znači nije to nikakva, ne znam, bilo što drugo, jednostavno jedan rad, jedan interes i spajanje tih informacija u jednu smislenu cjelinu. Izvolite. Marko, ja bi htjela znati kratko pitanje. Kratko. Onaj tvoj nastup na televiziji kad si razotkrio taj bankarski sustav, plutokratski, tu oligarhiju, to je bila, mislim, na OTV-u, dugo je trajala emisija, to se prvi put čulo u Hrvatskoj. Koliko je to moglo imati utjecaja na ovaj tvoj progon i ovo što ti kažeš, policijski sustav? Jer ja sam stajala na trgu kad smo protestirali protiv ulaska u Europsku uniju i ja dok sam živa neću zaboraviti kad je došla ona policija u skafanderima sa onim oklopima na glavama i kad je jedan od policajaca sa onom ogromnom čizmetinom meni pod nogama stao tebi na glavu. Da li je, s obzirom da svijetom vlada taj kapital i ono što smo prije rekli, ko vlada tim kapitalom, koliko je to moglo imati utjecaja na organizaciju tvog progona? Hvala. To sam već bio spomenuo, apsolutno je imalo sigurno puno utjecaja i najbolji način, jedan vrlo dobrih način upravo da diskreditira ta ideja, što je govorio gospodin Sunić, znači ideja je bitna, da se ona diskreditira, da ovo što ja govorim, što sam pisao i što se apsolutno potvrdilo o svjetskom financijskom sustavu, znači u novim prostorima, moram se sam hvaliti, znači ja sam prvi taj koji je
govorio o federalnim rezervama, o tome kako svjetski bankarski sustav funkcionira, nema nikoga prije. Svi ovi poslije dolaze tek naknadno. Čak i na ovim svjetskim razmjerima, to je otprilike tu negdje. Imao sam sreće da su mi prave knjige, opet kažem da li slučajno ili je to, imao sam sreće da su mi prave knjige došle u ruke. I to sam otkrio tu isto još dok sam bio student ekonomije. Kad sam shvatio i vidio da ono što nas tamo uče, da to nema blage veze sa pameću, sa znanošću, s ničim, to je čista ideologija koja jednostavno nema elementarne logike, to ono što ponavljam, evo, možete svaki dan vidjeti na dnevniku toj propagandnoj mašineriji, ali oni to pod normalno stavljaju. Znači, otišao ministar financija, on je plasirao obveznice, mi ćemo riješiti dug uzimanjem novog duga i to je kao normalno. Kako se stari dug može riješiti uzimanjem novog duga, a to je ekonomski fakultet, to su doktori ekonomije koji iza toga stoje, njima to ne smeta, njima to sve u redu, idemo dalje, ko stvara novac, to ih ne zanima, da je stvaranje novca uzurpirano, znači ne stvaraju novac države, Sjedinjene Američke Države ne stvaraju svoj novac, Velika Britanija ne stvara svoj novac, to stvaraju privatne oligarhije s imenom i prezimenom, to su one o kojima se ne smije govoriti. To su ti i Rothschildi, i Warburzi, i Rockefelleri, i Britanska kraljica, i cijele te obitelji, familije te takozvane, koje imaju apsolutnu moć na svjetskim financijskim sustavom. Nema u svijetu, ima sad je koliko ostalo, 2-3 državice koje nisu u sklopu tog međunarodnog monetarnog poretka. Svi su kompletno, onda je tu jedna iluzija da je, ne znam, Kina na suprotnoj strani, da je Rusija na suprotnoj strani. Nema šans. To sam ja bio jedan od onih nastupa i tu sam isto dospio, ja mislim da to su moja subjektivna promišljanja, da sam dospio pod navodnike na crnu listu, da niko nije htio sa mnom ući od tih ekonomista u neku polemiku nakon onog nastupa sa isto razvikanim takozvanim ekonomistom Ljubom Jokićem. Pa sam mu postavio jednostavno pitanje, recite mi, vi koji predajete, učite studente, recite koji je bio prvi ministar financija u vladi Mao Tse-tunga. On ovako gleda, čak se onako podsmjehivao kao kako glupo pitanje, nešto ja to pitam, neki Ling Ming ili Wing Sen. Onda kad sam rekao da je bio Izrael Epstein je bio prvi ministar financija komunističke Kine, koji je rođen u Poljskoj, sa Wall Streeta došao u Peking i u Kinu. I onda poslije, kad je Kissinger bio sa Nixonom i to je jedna komunikacija i transfer tehnologije, to nije došlo u zrakoprazni prostor. Nije Nixon imao tamo, dopisivao se sa Mao Tse-tungom onako na slučajno. Imao sve ljude tamo, odnosno sve to bilo umreženo, organizirano i ovaj proces sada zapada što se događa i, kažem, i izbjeglice, i deindustrializacija, i nezaposlenost, i kriza, sve je producirano, sve je sa ciljem. To je moje mišljenje. A i nije to problem uopće dokazati, argumentirati. I kad se to zna, onda se zna i koje je rješenje. Ali onda tu dolazi ti problem. S tim sam to počeo. Znači, te moje ideje koje, evo, su takve kakve jesu, slagao se s njima netko ili ne, su se s ovim dijagnozom, svima ovim i tako dalje, savršeno diskreditirali. Taj je bio u ludnici, pa to on priča, to mora biti ovako, to ne može drugačije, evo ugledni ekonomisti, to oni svi govore tako na televiziji, svi ponavljaju istu priču. I to je bilo dio toga da sigurno sam i zbog toga, istrpio ovakvu sudbinu kako jesam, ali kažem, ne žalim se, nego naprotiv zahvaljujem što je to tako se dobro uspjelo. Evo, izvolite. Budući da ste proglašeni da ste zdravi, da li postoji mogućnost da dobijete neku odštetu za sve te patnje koje ste doživjeli? Vrlo kratko ću reći, postoji mogućnost, da. Ali to je sada u toj proceduri, tu je pravo i sustav takav kakav je, ali da, teoretski postoji. Ali meni bi bila prava satisfakcija, ne da ja dobijem ovoliko ili onoliko, nego da ove ideje se realiziraju. To bi bilo obeštećenje pravo. Ali jedna od pravih satisfakcija, isto koja se ne može novcem izraziti, je što sam uspio u knjigu napisati, što je jako dobro primljena od svih koji su je pročitali. I to je meni puno vrednije od ovih drugih, čisto materijalno-financijskih odšteta. Kako? Ja sam čestitala vama, gospodine Franciskoviću, na izuzetnoj hrabrosti i velikoj snazi koja vam je bila itekako potrebna da napišete knjigu nakon svega što ste proživjeli.
ne bih htjela o sebi, ali otprilike mogu makar u maloj mjeri znati kako ste se osjećali jer sam 15 godina u sustavu psihijatrijskog liječenja i čak sam bila sudski vještačena, odnosno sudskog vještaka od dečaka sad imena, neuropsihijatra jednog poznatog. Mene zanima, sad kada je sve gotovo, nakon bitke svi su generali, kao što se kaže, vi ste se, hvala Bogu, lijepo rehabilitirali i oporavljate se, ali dok je sve to trajalo, interesira me što je struka, odnosno članovi, dakle sami psihijatri, koliko su se oni sami angažirali da bi vam pružili potporu. Da li ste tada imali osjećaj te potpore, makar kroz određene pojedince, ili ste imali isključivo osjećaj da su oni slugani vladajuće politike, tadašnje politike, koja vas je istrpala iza rešetaka? Evo, odgovorit ću vam vrlo kratko. Meni, mogu to, i to pišem u knjizi, apsolutno, i to jednom ovom, kako sam to ja rekao, i među kukoljom se nađe žita. Znači, tako i među psihijatrima se našao, eto tu, odnosno našla se gospođa Petković koja ja stavljam na prvo mjesto, to nekakve, eto... Znate zašto to spominjem? Vi ste, eto, na neki način možemo reći i sretni, gdje ste javno poznata osoba, ajmo reći jedan aktivist od ranije, hvala Bogu, kojeg mi kao hrvatski narod smo i prije dobro poznavali. Ali ovdje bi skrenula pozornost da možda u psihijatrijskim ustanovama postoji mnogo Marka Franciskovića, anonimaca, koji i negdje danas tamo sjede i prolaze kao vi. Dakle, podržavam ovo što ste rekli, da ova knjiga uđe i na vaša sveučilišta i na vaše fakultete, kao recimo i kultni filmovi poput Frances Farmer, Nevoljena žena i tako dalje, da bi upravo vaša struka, koja nažalost je na neki način produžena ruka svakog vladajućeg režima, htjeli mi to ili ne, to je sramotno, ali povratila svoje dostojanstvo struke. Dakle, dostojanstvo struke, jednu neutralnost, a ne sluganstvo. Dobro, ali to je društvo, to uopće, samo kažem, to uopće nije samo to problem psihijatrije, to je kompletan problem cijelog društva da se povrati dostojanstvo. Svima. Ne mogu psihijatri izolirano tu biti. Samo jedan komentar, ja sam prvi put čuo za Marka kad me nazvala Marina Kralik i rekla jesi čuo ovo što se događa, sranje, čovjek je u zatvorskoj bolnici, malo se da vidimo o čem se radi i onda pogledam i Marko, tada ti si ne znam kako danas sloviš, tada si bio slovio kao desničar i pogledamo koga je vještačio, vještačila ga je članica Hrvatskog katoličkog liječničkog društva. I nađemo se u paradoksu sad, o čem se tu radi, ako smo već na toj političkoj liniji, a onda ga ljevičari proglase da je zdrav. Sad... Samo trenutak, samo da dovršim ovo jer ste me podsjetili jednu stvar, nikako ne bih htio zaboraviti, znači upravo, i to se nadovezuje na moj slučaj, i čak da spominjemo ovdje, tada je ta njegova agonija počela je slučaj ovog mladoga Ivana Franklina. I to je vrlo zanimljivo, znači u cijeloj toj priči i ovom početku kad sam imao ovu prepisku sa Ostojićem, moram reći da sam ja svjesno taj jezik govorio, ali sam vrlo, mislim da se ipak ne može uspoređivati moj jezik koji je oštar, ali bio provokatorski i ipak je bio sa jednom mjerom, mogu to i obrazložiti, znači ja njemu nisam spominjao ni roditelje, ni oca, ni sinu, ni tamo, nego sam ja išao direktno na njega, a on se ponašao tako kako se ponašao i to isto, evo sad samo jedna mala digresija, znači potpuno je prezren među svim tamo u zatvoru, apsolutno Ostojić, jednostavno, upravo zbog ovog njegovog ponašanja, jer je u tom jednom kodeksu zatvorenika, ili kako bi se to objasnilo, kriminalnog miljeja, svega toga skupa, apsolutno jedna najobičnija kukavica se prikazuje, to mu je za cijeli život ostalo. Jedna kukavica nad kukavicama, koji se glumi frajera tu na društvenoj mreži, kako se to moglo drugačije, sočnije reći što radi, a onda šalje
kada je na neki način izgubio u tome, nije bio dovoljno elokventan, pametan i tako dalje, i osjetio se povrijeđen, onda ko malo dijete koje svog taticu plaće i tužaka, onda šalje policiju na mene. Znači, to je ministar Ostojić, to je njegov karakter, znači jedna obična, a to je cijela ova struktura i to i pišem u ovoj knjizi. Kad bi samo, ja sam bio, evo, radim malo više digresije, znači svugdje sam bio i u policiji, u vojsci i tako dalje, igrom slučaj, i tako se to dogodilo, da sam bio u samom državnom vrhu, i uz Tuđmana na Pantovčaku, i u Banskim dvorima, i u Saboru, tako da sam tu u vrhušku vidio dan i noć kako funkcioniraju. Do dana današnjeg. Znači, to vrlo malo ima jakih, hrabrih ljudi. I svaka nova, ova takozvana vlada, to su sve veći slabići, sve veći slugani, sve veće ništarije, doslovce tako. I ljudi, niste vi svjesni koliko su oni slabi, koliko su oni u strahu i koliko su apsolutno nikakvi. To je taj apsurd da takva jedna skupina radi ovo što radi i tako funkcionira, a da nema nikakve kontrareakcije. I to je meni dijagnoza cijelog jednog naroda, da smo tako dospjeli, da nas takvi slabići, tako nemilice gaze, pljačkaju, lažu i sve to što rade. Znači, to je bila samo ta digresija. Nastavio bi se dalje. Znači, ja nisam ništa slučajno tamo pisao što sam pisao. Pisao sam brutalno, žestoko, oštro, ulično, ali sam pisao promišljeno. Znači, ja kad sam napisao Ranko Ostojić, britanski agent, ja sam apsolutno iza toga stajao. Stojim i dan danas. Ja sam na tužiteljstvu to govorio i na sudu sam to govorio, priložio sam dokumente koje sam imao, koje dokazuju tu njegovu suradnju, tu njegovu aktivnost. Vidite da on mene ništa o tome ne tuži, ja to govorim i ponovo i tako dalje. Ništa se o tome ne priča. Nema toga niti i nema nikakve reakcije na to. Znači, to je ta mreža tajnih društava, tajnih službi i tako dalje. Tu je ta britanska, između ostalog ima tu svega po ovoj Hrvatskoj, nema čega nema. I onda taj Ivan Franklin dolazi sa tom svojom životnom pričom i sudbinom koju je kod istog suca završio, sa vrlo sličnom pričom, znači da je taj sudac koji je mene sudio, tako kako je sudio i kako je funkcionirao, da je taj sudac njega tražio da on radi za britansku obavještajnu službu. Možda da sam ja to van ovog slučaja samo za sebe čuo, možda bi čak rekao, to je neki stvarno umišlja, priča bez veze. Ali kad sam stavio ovaj kontekst, previše ima tu slučajnosti, a da ne bi to stvarno tako bilo, odnosno da to tako je. Znači da je njega sudac taj, prema navodima Ivana Franklina, da ga je sudac Benčić tražio da kao sudski dostavljač za vrijeme dok se radio proces Perkoviću, dok je on dostavljao te dokumente, sudac ga je, prema riječima Franklina, da ga je sudac Benčić traži da radi za britansku obavještajnu službu. Kad je on to odbio, onda mu je sudac Benčić rekao, sad ćeš ti završiti na psihijatriji. I evo ga gdje je danas Ivan Franklin, danas je Ivan Franklin na psihijatriji. Evo, to je sad to. I ima, ko zna još koliko takvih slučajeva, vidio sam puno i onih banalnih, pod navodnike slučajeva, gdje na psihijatriji završe neko rodbinski sukobi, pa treba neko svog strica, brata, ovoga, sestru proglasiti neubrojivim i radno nesposobnim da mu uzme imovinu i tako dalje. A ljudi izgledaju potpuno normalno, nego jednostavno velika je korumpiranost, velika je zloupotreba upravo tih izuzetnih ovlasti tih psihijatara. Znači, ja sam i tome i govorio i pišem. Znači, često sam govorio s tom Musovićkom, doktoricom Musović koja me ispitivala, zašto se ovo ne snima? Zašto se to vještačenje, što mi je i Biško radio, zašto se to nije snimalo? Jer ono što ona piše da sam ja rekao, ja to nikad nisam rekao, niti svako ko me imalo zna, to nije moja retorika, to nisu moje ideje, ali ona je to pisala kako je njoj to odgovaralo, da to stavi u neki kontekst i tako dalje. I sad, normalno njoj se vjeruje, to je tako kako ona kaže, a ja ništa, nemam nikakvo pravo dokaza, nego se to uzima zdravo za gotovo. Znači, psihijatri su se tako, odnosno ti koji vještači unutar tog sustava, tako su se fino osigurali. Da njihova je apsolutno vrijedi, ništa im se ne može dokazati i oni tako tu mogu to zloporabiti i to se i događa. To se i događa kao što smo vidjeli. Ko ima iduće pitanje? Ja samo na kratko. Jeste vi tužili te zlotore? Tužit ću, doći će i do toga. Pazite, ja imam još sudske procese. Meni je ovo sve što sam prošao, znači suđenje zbog ovo kako je počelo sa Ostojiću, to nije gotovo. Nakon što sam ja izašao van, jer ovo je zatvorski dnevnik i završava s mojim izlaskom van. Nakon toga, vidjet ćete kako se to dogodilo odlukom suda u Sisku i tako dalje, ali nakon toga Ustavni sud donosi odluku gdje se cijeli proces vraća na početak. I sada, 29.9. sam trebao imati
trebao sam imati to ročište, upravo za to. Tužiteljstvo traži 1,5 godina dana, meni zatvora. Da, to je zahtjev tužiteljstva, znači ja teoretski, ako to prođe sve, ja mogu teoretski završiti opet u zatvoru po toj znači ako sud uvaži taj zahtjev tužiteljstva, 1,5 godina, ali evo ja mislim da s Božju pomoć to se neće dogoditi, čak i evo malih signala, znači rekao sam trebao je biti 29. ali se dogodio jedan zanimljiv, čak paradoksalan, malo i komičan pomak, znači bio sam van Zagreba cijelo ovo vrijeme, pišem novu knjigu upravo to i sad sam došao zbog ove promocije i zbog suđenja u petak sa Radovnom i HRT-om, to je druga priča, znači po sudovima ja obilazim, oni mene tuže, ali što, zatekao me vojni poziv za mobilizaciju i vojne vježbe, gdje piše da sam ja, kako ono sročeno, da sam ja kadar koji je apsolutno kao nužan i kritičan. I moram se, znači, 4 dana javiti i to se preklapa s ovim suđenjem 29. Ja mislim da zbog njega spazio te vojne vježbe. Da, znam, svakako. Ali zanimljivo je, tu je taj jedan sud, znači oni mene tuže zbog posjedovanja oružja, a sad me zovu da sam neophodan i to da nosim, da mi tamo daju oružje, da ne znam za koga ide. Evo, vidite kako se život i sudbina igra s ljudima. Ali imate vi sud u Strasburu još kao vrhunac? Sud, onaj na nebu je najvažniji, taj nebo, pravo žalbe. Evo, Max, reci. Evo, spominjalo se tu kukavičluk, hrabrosti. Ja moram samo jednu anegdotu ispričati o tom našem ministru unutrašnjih poslova. Naime, svako carstvo ima svoju ludu, pa tako mora imati i naša Hrvatska, jel? Dakle, bili smo u emisiji na Krugovalu našem, imali smo emisiju gdje smo raspravljali i nakon toga sam ja uputio na isti taj profil Facebook upit njemu da se javi u emisiju da postavimo pitanje oko vas. I oko toga je drugo pitanje bilo koliko četnika radi u hrvatskoj policiji. Odgovor njegov imam još dan danas, dakle s tog profila je da se javim službenim redovitim putem preko Ministarstva unutrašnjih, toliko hrabrosti jednog čovjeka. Unutrašnjih poslova, nije htio doći u emisiju, napisao sam mail službeno tajnici, nikad taj čovjek koji je okarakterizirao vas, kako vas je okarakterizirao, i iskoristio sustav policijski, u progonu vas, nije se udostojio odgovoriti na jedan mail ili izaći u javnost. To toliko govori o njemu, a ova vaša knjiga je upravo pobjeda sveukupna nad njim i tim sustavom. Na kraju, ako Bog da sreće, ovo im je zadnja godina, a možda ikad zadnji mandat. I u povijesti, da onda. Da, vidjet ćemo što će vidjeti. Toliko. Evo, gospodin Košo da kaže da mora ići, ali još malo pa ćemo i završiti. Pitanje za gospodina Koštu. Ovako, ja sam Žarko Marić, pročitao sam djelimično oba dvije knjige, takve knjige mogu pisati samo velikani. Moje pitanje će biti za gospodina poštovanog doktora Koštu. On je u svom izlaganju dotakao se i naše tragičnosti i prošlosti kolona, plačućih kolona za nedužnim žrtvama. I u redu, sve je to lijepo, svi smo mi za plačuće kolone, čak da se one susretnu u lijevo desno. Samo s čim se ja momentalno recimo ne slažem, vi ste te kolone imenovali. Ja sam za to. Tek kad se recimo utvrdi potpuna povijesna istina, tek ćemo onda imenovati te kolone. Ova kolona, recimo, ona je proizvod velikog jugokomunističkog, velikog srpskog mita i tako dalje. Znači, kolone da, za nedužnim žrtvama možemo plakati, treba utvrditi potpunu povijesnu, recimo, istinu. I tu, i za Jasenovac, i za Šaranovu jamu i tako dalje. Ja u rukama imam, recimo, knjigu Mladen Idrić hrvatskih bojišta, Titov Jasenovac, po ovoj knjizi koja traži povijesnu istinu, na tragu je i tako dalje. I to ispada da je, recimo, Jasenovac nastava drugi Blajburg ili sastavni dio Blajburga, ali rekao sam, bio sam jasan, treba recimo pokloniti se nedužnim žrtvama, sastati se kolone, samo imenovati kasnije kad povijesna istina iziđe na sunce i tako dalje. Je li problem sada Šarenova jama, može i ona biti ime jedne kolone? 40.000, ovi drugi kažu nema ni jednog kultura, zar je problem recimo ući? Dobro, ajde. Hoćete se odgovoriti? Ne. Dobro, nema se što. Evo. Bujica imali bi kazati u dvoranu. Bujica nije zainteresiran da ovo oglasi. Evo to ću vam reći isto da odmah razjasnimo i te stvari.
U Hrvatskoj ne postoji opozicija u tom smislu, znači HDZ nije nikakva opozicija SDP-u, Karamarko nije nikakva opozicija Ostojiću. I moj slučaj upravo to dokazuje. To je pišem. Znači ovo vam je dokaz apsolutni da te iluzije izgubite iz svijesti, jer da je to stvarno opozicija HDZ, sad to struktura, da je opozicija SDP-u, pa ja sam njima servirao ministra, potpredsjednika vlade, sa ovim što sam ja njega davao da ovako istupa, ja sam njima servirao ministra da izovu krizu vlade, da izovu sve što treba, da oni preuzmu vlast i da tu vladu ponize i da tog ministra smijene. A što je radio HDZ? Znate što je radio? Šutio je i nije izustio ni slova. Zato jer je njima bilo više u interesu da mene užutkuju nego Ostojića. Zašto? Zato jer su oni skupa zajedno su ovu zemlju opljačkali i skupa zajedno jedni druge štite. To treba shvatiti jednom za svakda. Nikakve tu razlike nema. I mislim da je još pljačkaju. Još pljačkaju. Ovo ti najvažnija poruka mora biti. Evo još jedno pitanje i gotovo kraj. Evo, izvolite. Pa ne, ja bih samo htjela pitati kao pripadnik mlađe generacije, u stvari ja sam profesor povijesti. Ja sam profesor povijesti i htjela bih postaviti pitanje čisto kao pripadnik mlađe generacije, što biste promijenili sad kada sve, objasnit ću zašto to pitam, sad kada u stvari sve vidite unazad, što biste promijenili? Što se tiče i ove komunikacije sa ministrom, što se tiče svih znanja koje imate, ne mislim na znanje, nego mislim zbog toga što mi danas u stvari, evo ja gledam iz svoje perspektive, ja sam 81. godište. Mi na Filozofskom fakultetu, kad smo učili povijest, nismo imali ova saznanja koje imamo danas, zahvaljujući internetu. I onda se ja pitam u jednom trenutku, čitajući upravo o ovome o čemu ste vi rekli, i kroz federalne rezerve, i kroz masonske lože i tko u stvari, uistinu ono što je predivno u svom predavanju rekao Raspudić, vrlo je bitno da znate tko vlada u Hrvatskoj, a tko je na vlasti. I na primjer današnje generacije, mlađe generacije to ne znaju. I sad je moje pitanje u stvari, je li treba na jedan način razmišljati globalno, a djelovati lokalno, jer to će nas na jedan način spasiti nas kao individue, kao osobe, kao naš život, ili jednostavno izaći van sa time i na način ovako, moje dužno poštovanje vama na toj hrabrosti, ja ne znam je li bi ju ja imala, ali u stvari jer to iziskuje jedan život. To je žrtva jedan cijeli život je u žrtvi. Ali kakav vam je to život ako, ne znam, ako je sve lagano i sve samo od sebe dolazi, znači ono što dobijete nešto lako, ni nema neku vrijednost. Znači, vezano za ovo, znači, je situacija, može izgledati jako teška, mogu te strukture i svjetske i na ovoj lokalnoj hrvatskoj razini izgledati, ali to je samo privid, oni izgledaju moćno, to mi kaže, kao što je na ovoj našoj razini, kada dođeš blizu njih, vidiš koliko su slabići, Henry Kissinger, moćan, strah, pobio milijune ljudi potezom pera. On je slabić, kad bi se našao sam s nekim, pa plako pao bi na koljena i smoljio bi ko malo dijete. Svi su oni takvi, oni su moćni u ovom sustavu, ovako kako jesu, ali i cijela produkcija straha je tu da se upravo mi držimo u pokornosti, da to, ne znam, ljudi ko stoka budu prestrašeni i da budu pokorni i da nemaju volje jednostavno protiv toga djelovati. Jer misle da im se nešto loše desiti. A ne može im se ništa loše desiti nego promašiti svoj život. Ne ispuniti svoje poslanje. Ne svjedočiti istinu. Ako znaš istinu i ti je zatajiš i ne svjedočiš, meni je to promašen život. Nadam se da sam odgovorio na vaše pitanje, jer je vrlo složeno i kompleksno vaše pitanje. A ovo tehnologija što otvara je to, fantastično da je to tu. Sad samo je pitanje da li ćete to koristiti, evo internet je tu, otvara fantastičnu mogućnost, da li će se to koristiti za, evo, vrlo grubo, za više, da bi neko cijeli dan visio mladi na pornografiji, ili će cijeli dan učiti nešto novo, i to je sad pitanje i odgoja, i kulture, i tako dalje, i sad opet idemo i do duhovne te sfere, ko nas tu uči, ovaj kapo, tko su oni, što su oni, i sve skupa, mediji, što nameću, u školi što se uči, da bi se onda,
pogotovo ta djeca, dovela pred tu tehnologiju i onda oni su ko programirani, idu ono što im je, eto, tako nametnuto. Ali, konkretno rješenje sam napisao, Vlado, u knjizi prije 10 godina. Nije se to ništa promijenilo, znači ne može konkretnije nego što je tamo. Vrlo konkretno, a i ovdje to neke stvari repetira. Nacionalizacija banaka i tako dalje, da bi sad mogli cijelo predavanje držati. Recite. Obzirom da ćemo uskoro imati i ploče sa arapskim natpisima, a ne samo ćiriličnim. Možete nam samo ukratko, obzirom na ovaj egzodus koji dolazi, a sve više je izbjeglica koji dolaze, odnosno imigranata, više ne znam kako bi ih nazvala, u Hrvatsku, Slovenci zatvaraju granice, dakle mi postajemo zemlja azil. Što će se u kratko vrijeme za Hrvatsku dogoditi? Sad ću reći, evo, vrlo kratko. Dio toga ovdje dotičem, ovako. Da, znam, složena je tema, mogao bi vrlo dugo, sad razmišljam ovako nekako. Prvo, sve ovo kroz medije što gledajte, sve je manipulacija. Sve programe. I ovo što se ja mobiliziran je dio toga i što se sad odjednom mobilizacija radi, nije to ništa slučajno. Znači, ovo što sada se i rat u ovoj Siriji je programiran, kao što je bio onaj rat u Libiji. Znači, to je moje mišljenje koje opet potvrđujem i ovdje isto tome pišem. Putin je dio tog sustava, dio tog orkestra. Ljudi, to je kao HDZ i SDP na globalnoj razini. Imate Rusiju Putina, imate NATO pakt na drugoj strani, ali oni su uigrani. Znači, nije djelovao kad je trebalo Libiju zaštititi, onda se taj sukob prelio na ovu, kako se zove, Siriju. Al-Qaida, protiv koje se kao Amerikanci bore, oni je naoružavaju, Izrael naoružava Al-Qaidu. Sad ću reći, to je dio procesa, dio procesa, znači da se uništi i Hrvatska, ali nije samo Hrvatska cilj, nego cijela zapadna civilizacija je cilj. Hrvatska je dio toga. I ovo naseljavanje, programirano naseljavanje, znači prazni se prostor između Eufrata i Tigrisa. To je sad dio simbolike, nešto i o tome isto govorim u knjizi. Znači ako gledate izraelsku zastavu kako izgleda, imate onu Davidovu zvijezdu u sredini, koja se zove Davidova zvijezda ako nema veze sa Davidom. Imate one dvije plave crte, jedna gore, jedna dolje, izraelska zastava. To je sve simbolika, nije ništa slučajno tu. To su Eufrat i Tigris, to su granice velikog Izraela. Sada je u procesu pražnjenje prostora, gledajte točno gdje su granice Isila i gdje se to događa, pražnjenje prostora te Sirije, odnosno tog prostora velikog Izraela, da bi se mogao taj veliki Izrael ostvariti. Istovremeno se ta masa izbjeglica gura u Europu. Saudici koji su dio tog cionističkog svjetskog sustava, oni u Turskoj ima ih milijoni nešto tih izbjeglica, oni daju izbjeglicama, ne znam, 500 eura, $500 ili koliko već, $1000 u Turskoj i kažu dobit ćeš ostatak, drugi dio kad dođeš u Njemačku i tako dalje. Oni su strahovito na taj način motivirani. Saudijska Arabija ne prima nikoga, a nešto malo ih ima u ovom Jordanu i u ovom Libanonu, ali to će isto, pogotovo Libanon će biti ispražnjen. I to je dio tog procesa. Znači sad se gura ta masa izbjeglica u Europu, među njima ima masa uvježbanih terorista Al-Qaide koji su Amerikanci uvježbali, NATO i tako dalje, sve te strukture, koji će se u pravom momentu aktivirati, onda se medijska kampanja okreće, onda će se okrenuti Europa protiv muslimana i Arapa, da ratuju za Izrael, jednostavno za taj krajnji cilj da se svi međusobno tu istrijebimo. I to je, evo, taj jedan vrlo kratko plan. Dio toga je i neminovna, to sad kao ekonomist govorim, dolazi još veća ekonomska kriza, krah nego što je bio 2008. Znači kad sam pisao onu prvu moju knjigu, izišla 2006. Jedna od zanimljivih stvari je bilo reakcija poznatog kolumniste, razvikanog, onoga Denisa Kuljiša. On je ismijavao mene kao ekonomistu tamo, što ja pišem gluposti, svjetska ekonomija cvijeta, pa to je fantastično, sad je bio ovaj ovdje, ono, i tako dalje. Poslije se dogodilo ono što se dogodilo 2008. Što je bilo neminovno da se dogodi, kako se taj spekulativni balon napuhava. Sada je još to 100 puta gore kako napravljeno. Znači, te federalne rezerve tiskaju trilijune dolara bez pokrića i upumpavaju te spekulativne oblike financijskog tog inženjeringa i to neminovno dolazi do pucanja. I onda će biti velika kriza sa ovim izbjeglicama koji ovdje dolaze kao da bi živjeli i prosperirali, onda će tu nastati i te socijalne tenzije uz rasno, vjersko-etničke
sve je to taj inženjering, mediji će to kanalizirati kroz svoje već unaprijed pripremljene takozvane stranke, pokrete koje opet njihovi ljudi vode i tako to ide prema svome. Ima koji to ako nešto vidimo da se to tako odigrava, jedno što nam ostaje to govoriti i probati se nekako organizirati i jednostavno ne zagristi te udice koje nam oni bacaju. Ne zagristi udice, vidjet ćete, naglo će doći, sada je propaganda ovih medija pro-izbjeglička, a vidjet ćete, naglo će odjednom doći kontra njih. Vrlo naglo. Aha, vidite, mi smo njih primili, a sada oni što nam rade. I onda će okrenuti tu mržnju to. Ali gledajte uvijek čiji interes se to događa i koji je krajnji cilj za toga. To se zove, znači, imali smo Pax Britannica, onda je došao Drugi svjetski rat koji je isto bio programiran i izveden kako je bio izveden, nakon koje je nastupila Pax Americana, a sada dolazi Pax Judaica. Pax Judaica i to su, opet kažem, egzaktne stvari. Ovi mediji znaju, sve ove moje riječi sad bi odmah diskreditirali ti takozvani ugledni, to su teorije zavjere. Ja kažem, čitajte što je rekao Begin, što je rekao onaj, citati, Begin kaže, Izrael je predviđen da vlada, nije Begin neki slučajni prolaznik, on je premijer bivši Izrael i Golda Meir i tako dalje. Oni kažu, Izrael je predviđen da vlada cijelim svijetom. To je naš plan, naša vizija i tako dalje. To su njihovi izjave, nisam ja to rekao. Ja samo njih citiram što oni govore, ja čitam što oni pišu. Ja čitam što piše Brežinski, koji piše, vi smo stvorili Al-Kaidu. On to piše u svojim knjigama, uopće to nije tajno. Ali po, ne znam, Otvorenom, HRT, tamo ćete uvijek čuti istu jednu tu paradigmu koju ljudima fili glavu i jednostavno drže ih to svoje stvari. Evo, moramo. Molim još nešto. Da, ljudi su već nervozni, htjeli bismo autograme, kupili smo poštenu knjigu, nismo žicali, nego smo ju platili. Hvala lijepo, to. Molim vas, ako želite pridonijeti, dajte novčiće tamo za knjige, evo, to će puno pomoći. Pošteno kupljeno, nije nažicano i bilo bi lijepo da svi ovdje kupe knjigu, a ne da žice. Hvala lijepo. Evo, znam koliko se Marko trudio dugo da izda tu knjigu i bravo, svaka čast. Ovako. Ja isto kao fejsijanerica koristim fejs za isto razne aktivizme i zahvaljujući tebi mnogi moji prijatelji, pa i ja sama smo nakon tvog slučaja promijenili svoja imena. Mi sada svi smo pod lažnim imenima na Facebooku i upravo zbog tebe nam više nikada neće pasti na pamet da koristimo svoje prave profile, niti stavljamo svoje prave fotografije, naravno. Dakle, učinio si veliku stvar, zapravo za puno ljudi, ko zna koliko si još života spasio. Jer, zna se, dolaze izbori, možda će još novih stanovnika biti i po Remetincu, i po raznim institucijama, i pred izbore, to napito na Facebooku. Evo, hvala ti da si mnoge spasio, ali da, istupio si ti i jedini si imao hrabrosti stati iza svog imena, prezimena i lika. I to je tvoja veličina. Ima pitanje? Ima pitanje. Brzo, kratko, evo, da. Moraš prestati vjerovati da ćeš statusima na Fejsu promijeniti svijet, a pogotovo svijest Hrvata. Ne da moram prestati. Nažalost, ne može statusima riješiti. Ne, apsolutno. Pa to ja i pišem ovdje i upravo o tome i govorim. Upravo sam o tome govorio, zato je ovo je trajno ono što se ne može isključiti, znači kad nestane struje. Nemoj više na Fejsu, molim te. A ne, nije, Facebook, ajde, možemo i s tim završiti, znači, nisam a priori isključio prema ničemu, znači, uvijek se može od bilo čega, mislim, ako se promisli, dobro napraviti. Ova knjiga ne bi nikad izašla da nije bilo Facebooka, da ja nisam preko te mreže mojih prijatelja, kako se to kaže, ne, to je opet jedan poseban pojam Facebook prijatelji, znači ja sam tražio donacije, ja sam na taj način, da toga nije bilo, ne bi knjige bilo. Upoznao sam, mnoge ljude, znači obogatio sam svoj život s time. Sve je samo pitanje kako ćete vi tu tehnologiju i što vam se pruža koristiti, da li pametno, konstruktivno
ili isprazno i destruktivno. Evo, to je sa svim, tako i sa Facebookom, tako i sa internetom, sa automobilom, sa olovkom i papirom, što god bilo. Eto, s ovim bi... Ne, to vi morate otići tamo pred HRT, okupiti se vas 500 na 5000 i tražiti da Aco Stanković mene primi. Onda će možda primiti, a ja da njega tražim pa nema šanse. Neće, rado neće. Da. Eto, hvala vam lijepa, puno vam hvala, svako dobro, Bog s vama.